Međutim, šokirao sam se kada sam vidio prilog u središnjem dnevniku Hrvatske takozvane nacionalne javne televizije, gdje je urednik Zoran Šprajc pustio hrpu laži, neistina, obmana na vaš račun. Jedva su dočekali nešto što su nazvali incidentom, ali ajmo mi sad otkriti našim gledateljima, gospodine Josić, što se to dogodilo i je li riječ o incidentu i napadu na sina pravoslavnog svećenika kao što su oni to izvijestili u Borovu Selu, ili je možda istina ta da su Srbi kamenovali autobuse sa gostima Vukovara, da je skup prošao potpuno mirno i bez jednog incidenta i da na povratku kad su bacali kamenje po ljudima koji su išli zapaliti svijeće u Borovo Selo, da se jednostavno dogodio incident, ali ne incident koji su prouzročili Hrvati, civilizirani i kulturni, nego Srbija. To što je među njima bio 21-godišnji huligan, pa još k tome nečiji sin, to je naravno Hrvatska televizija odmah lažno prikazala. Pa čujte ovako, kao prvo da se osvrnem na HRT. HRT je kuća koju drži politika. Oni moraju govoriti to što im govore ovi na vlasti. Prema tome, mene ne čudi što jedan gospodin Šprajc, on se ne zove Šprajc, on se zove drugačije, to ime je samo promijenjeno da ne bude malo, da ne upada u oči. On je nas usporedio, on je rekao da jedino u Hrvatskoj danas mogu kondomi i ćirilica okupiti iste ljude. Znači on je usporedio nas, branitelje, prosvjednike u Vukovaru sa nekom gej populacijom ili sa ne znam nija čime. Da je to normalna televizija, on bi letio sutradan sa nje. Međutim, na HRT-u je to sve dozvoljeno. Mi imamo takvih novinara koji govore protiv Hrvatske, a plaćeni su jako dobro od Hrvatske. Prema tome, i znači nema nikakvih konsekvenci na to njihovo pisanje. To znači ne čudi me ništa. Na HRT-u mi imamo blokadu i od Večernjeg lista i od Hrvatske televizije i sve te veće televizije blokiraju, jer one su na strani vlade, one su za ljubav, mir, toleranciju, ne znam nija čega, tako da ništa to mene ne čudi kod nas. Kakva je država, takva nam je i televizija, ta državna. Tako da to su, ne znam, neko će jednoga dana morati to sve promijeniti, jer to nema veze ni sa čime. Dajte mi pojasnite ovo što su oni nazvali incidentom. Što su zapravo, što je istina o incidentima i ko je izazivao incidente nakon skupa u Vukovaru? Evo, skup je protekao bez jednog incidenta. Naravno. Što se događalo poslije? Evo ovako, ja bi se prvo htio ograditi. To što se sad nabacuje i piše, mi smo imali prosvjed u Vukovaru. Mi smo bili zaduženi za taj dio gdje se održava prosvjed. Znači, naš prosvjed je završio bez jednog incidenta. Policija je se javila, načelnik policije se javio nakon prosvjeda, bio je super zadovoljan zato što se ništa nije desilo. Znači, mi smo naš dio posla odradili. Ti ljudi koji su putovali negdje dalje, pa nismo mi odgovorni za ljude koji putuju prema Splitu i stanu negdje u Drnišu i nešto se desi. Mi, kao organizatori prosvjeda, nismo odgovorni za to. Ali to se i nije dešavalo. Naravno da se nije dešavalo. Dešavalo je se to što se desilo u Borovu Selu. Čujte, mi znamo svake godine da se u Borovu Selu taj spomenik išara, da se ne znam nija što po njemu radi, da se pobacaju te sve svijeće i ne znam nija šta. Krivac nikad nije nađen. Iako ja mislim da ta jedna nadzorna kamera košta par stotina kuna, može se staviti i otkriti ko to radi. Međutim, ljudi nemaju, ili policija, ili nema ni interesa da nađe krivce, niti ih to zanima. Ima informacija i ovakvih i onakvih. Policija govori je malo ovako, malo onako, nisu ni oni sigurni što se to tamo desilo. Znači, ljudi su se zaustavili, htjeli su svijeće upaliti. Navodno, kažem, to su sve priče od policije i od ovih naših. Da mi čujemo vašu verziju. Navodno su ljudi morali otići u WC. To čak nisu ni bili branitelji. To su bili mladi dečki koji su otišli u kafić tamo. To je vjerojatno negdje preko puta toga spomenika što stoji. Oni su ušli unutra, ljudi su sjedili unutra, navodno da je bila jedna velika, njih 15-16. Čim su ovi ušli unutra, počele su provokacije, navodno su napali te dečke. On je u toj frtutmi toga udario toga svećenika, iako
Ja sam jučer čuo, mi smo imali sastanak i čuo sam, sina od svećenika. Ja sam čuo na sastanku je rečeno da su iz razgovora sa tim ljudima koji su bili u autobusu, sa vozačem i tim dečkima koji su učestvovali u tome, da je to sasvim drugačije bilo nego što je prikazano. Kod nas se sve javno odmah popljuje sve što je hrvatsko, znači kod nas se mora negativno, svi Hrvati su negativni, svi su oni nacionalisti i ekstremisti, tako da se mora odmah popljuvati i dati strana, dati za pravo nekoj drugoj strani, to su većinom neki ili srpski ili ne znam nija koji već jugoslovenski pogledi na svijet, tako da kažem, po mome ljudi su ušli unutra, napadnuti su od ovih, čak su i stolice bacali na njih i bicikli su bacali na te dečke i ovo i ono, da li su ovi prvi, ne vjerujem da su oni ušli u kafić gdje sjede 15 ljudi i počeli njih izazivati. Mislim da su to čiste provokacije. Idemo na reklame, dragi gledatelji, vidimo se za minutu, dvije.